Hello Triple Sports Arena people. Uyu munsi sasa tugiye kubabwira hagati muri iki cyumweru hakomezaga irushanwa rya Champions League cyangwa se irushanwa riruta yandi ku mugabane w'Uburayi. Iri rushanwa rero mu myaka 71 rimaze, dore ko ryatangiye ryitwa European Champions Clubs Cup, cyangwa se igikombe cyakinwaga n'amakipe yagiye atwara ibikombe iwayo. Irushanwa rero hagati mu cyumweru ryarakomezaga, dore ko ubu ngubu twari tugeze mu knockout phase, nyuma y'uko format yaryo cyangwa se uburyo iryo rushanwa ryakinwaga muri sezo ya 2020-2025 yahindwaga, amakipe akava kuri 32 akagera kuri 36. Icyo gihe format imaze guhindurwa, byatangiye gukinwa amakipe agakina, amakipe yarongerewe noneho agakina akinira amanota. Izigize menshi mu mikino y'amatsinda 8 za mbere zigahita zibona qualification direct muri kimwe cy'umunani, cyangwa se zikaba zamaze kwikarifiya nta yindi mikino ibayeho cyangwa se rindi hatana ribayeho. Hanyuma ikipe 8 zikurikiyeho, ubwo nuvuga ngo niba ari amakipe 36, guhera ku ikipe ya 8 kugeza ku ikipe ya 15, kugeza ku ikipe ya 15. Ubwo izo ngizo zita biba ngombwa yuko zikina ama knockout phase, no guhera ku ikipe ya 9 kugeza ku ikipe ya 16, kuko guhera ku ya mbere kugeza ku ya 8 ziba zamaze kwikarifiya. Guhera ku ikipe ya 9 rero kugeza ku ikipe ya 16, izo zikina n'ikipe guhera ku ikipe ya 10, guhera ku ikipe ya 17 kugeza ku ikipe ya 24. Ayo makipe, ibyo byiciro bibiri byombi birahura kugira ngo havemo 8 zisanga za zindi 8 zabaye iza mbere guhera ku ya mbere kugeza ku ya 8, hanyuma bikine icyo bita round 16 cyangwa se kimwe cya 8. Hanyuma za zindi guhera ku ikipe ya 25 kugeza ku ikipe ya 25 kugeza ku ikipe ya 36, ubwo ni izagize amanota make cyane muri yo, zo ziba zamaze kuba eliminated already, ziba zamaze kuva mu irushanwa. Sasa iyo zimaze, ubwo twari turimo kubasobanurira format nshyashya ya UEFA Champions League, ko byagiye bigaragara ko mu by'ukuri abantu benshi batayisobanukiwe. Iki cyumweru rero hagati ku updates, iyi mikino habaga imikino ya nyuma yo mu matsinda mu irushanwa riruta yandi ku mugabane w'Uburayi Champions League, aho amakipe 8 yari yamaze kumenyekana. Ubwo harimo iyi kipe 8 wenda tuziciyemo twihuta, harimo Arsenal, harimo Bayern Munich. Arsenal ni ya mbere n'amanota 28, Bayern Munich n'amanota 21, Liverpool igakurikira ya gatatu, Tottenham ya 4, Barcelona ya 5, Chelsea ya 6, Sporting Club de Portugal ya 7, Man City ya 8. Icyatunguranye ni uko usanga ikipe ari nayo ifite iki gikombe inshuro nyinshi, inshuro 15 nka Real Madrid, yisanze iri ku mwanya wa 9, yisanga muri knockout, muri playoff games, aho bagiye kuzakina imikino ya knockout bagakina arena retour. Iyo mikino izagaruka ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri, ndetse no ku itariki 24 bakina retour. Hakaboneka 8 zisanga za zindi za mbere bagakizakina kimwe cy'umunani. Ikipe bita Real Madrid rero yaje kwisanga rwose iri ku mwanya wa 9, ndetse tombora yarabaga ku munsi wo ku wa 5, aho ikipe nka Real Madrid yatomboraga Benfica yari yayitsinze ku mukino wa nyuma wo mu matsinda ibitego 4-2. Uti knockout phase playoff games zizaba ryari rero? Kuri 17 imikino ya mbere yo kwishyura izaba iyo bita Monaco ihura na PSG, Benfica na Real Madrid, Club Brugge na Newcastle. Izo bita za Juventus zihura za Galatasaray, Dortmund na Atlanta. Ku kindi kintu wenda yasize twavuga, wenda yasize
yaba yaradusigiye imikino yo mu matsinda. Yasize hari abakinnyi batsinze ibitego byinshi kurusha abandi. Ku mwanya wa mbere tuhasanga umusore wa Real Madrid Kylian Mbappé, umufaransa ukiri muto cyane n'ibitego bye 13, hagakurikiraho bita Harry Kane n'ibitego by'8. Kabisa uyu musore nubwo bwose amaze gukura ariko bigaragara ko mu by'ukuri amaguru yaracyarimo ibitego. Bakamwita Erling Haaland wa Manchester City, umwe muri typical number 9 dufite kugeza uyu munsi bakiri bato batanga icyizere ko bashobora kuzatwara itara rya ba rutahizamu. Hakaza bita Anthony Gordon wa Newcastle, aka gasore kakiri gato cyane gakunda guca ku ruhande mu mpande kataka. Hakaza Gabriel Martinelli wa Arsenal, hakaza na Victor Osimhen. Yaba Anthony Gordon, Gabriel Martinelli na Victor Osimhen bose bafite ibitego 6. Bivuze ngo rwose umusore bita Kylian Mbappé yakomeje kugenda ashyiramo intera. Bivuze ngo nta gihindutse dushobora kuzisanga iri rushanwa iyi sezo ya 2025-2026 iyi Champions League, uyu mwaka wa Champions League dushobora kuzisanga Kylian Mbappé niba rushumukurikira ibitego bigera kuri 5, dushobora kuzisanga n'ubundi ari we ubaye top scorer, dore ko ni wabo muri Espagne ataboroheye na gatoya. Ibyo nibyo twababwira ku cyo Champions League yasize muri iri rushanwa, cyangwa se hagati mu cyumweru, cyangwa se ikimikino y'amatsinda muri iri rushanwa rirusha yandi Burayi yasize mu ncamake. Ciao.